Anya laki din! Ay, una yung tikastoy, anti guring. Makabanog lakit din tikastoy. Anya day taimot mo ay apo ta. Ay, balon anti. Anya pa'y ngay. Inak man na di pagbaludan. Ha, idi nga minaudi na panak ijay. Nakuna ni Bunjing ang makasidsida kano iti pinikpikan. Iso aday to'y nagluto mala, agan anos ka puta. Panagkunak, kat umadalimot ti panagrawar ni Bunjing iji pagbaludan. Mabayag pa yan ti. Siguro abutan pa iti 7 abulan. Mabait day ta. Huston to no makarwar, tamatulungan na kanto iti amin at trabaho. Ay, sapay lang ko mga rod, anti. Tani, mariknak mo ti banog ko kan aminan. Ay, ore asino ba't sapay 2 alalaki ti anak yaw. Mala, ipan mo nga rodan day talinutom a pinikpikan na si daan nila kay mo. Sigurado nga agurura yun day jaykan ka. Kaya't yu asawen, dandani nga ruden na rumwar ti asawa ni puta. Katuan, 7 kanupay abulan ti orayan. Rumwaran ti asawa na. Ay, kasta ka di. Rumwar ata gramid manen iti basol. Takitaok no saan manen na maisubli ijay. Nagnakam siguro matan iti mano atawon na ijay, nagpanunot siguro iti mano adaras. Nasayat ka dino kasta. Ngam, jaklapatyen, anti. Anya? Sigurado kit di ngayon tun makarwar, adanto an nalaslastog manen, napangpangasto manen. Ay na, sapay la kumaata kasta. Dayjay pa iti kunamet, anti-guring. Kaslaag sakit no saan nga agpalastog. Ay, no kayat na ti aglaklakay ijay, ay kat ali agpalastog aging kakay kayat na. Anya laki din. Mare! Ada chismis ko ken ka. Anyaman daytan mare. Nakapidpidutan man na iti chismis mon. Bigbigat lo. Si kakit din mo kat nasagap ko iti kaaruba. Anya nga rod dayta. Ay, dandani mo gaya mo nga rumuar ni Bunjing. Anya? Asino tinakaibaga iti dayta ken ka? Ni Auntie Guring nasa ukano ni puta, dinaminsan nga aldaw. Kasta ka de, ay kat nasayaat Rumwaren, tapno da katulungan ni puta iti amin at trabaho na. Rumwar, tapno adamanin kadwa ni puta nga agpalastog, kunam kit di Anya? Sika talaga Maria. 100% true ti ibagbagak. Saan aya? Oray puutem tu intun rumwar dayjay a tao. No kas ano ti kinapangas na idi. Iad-adda namanen rumwar. Salbag! Oh, pare Bunjing, nakarwar ka maggaya man iti pagbaludan. Wan pare, hindi lang na minsan ngal daw. Agure ka, timmaraki ka pare. Saan mo't pare? 5 kayak idi Oho, saan mo't Katnod nandalin tupay di ka mailasin. Okay, kumusta ka niya pare? Kasto naragsakak mo ta nakarwarak mo ten. Aywan makadom ti pamilyam. Ken saan na aday ta? Matulungan pa ni bakit mo iti amin na trabaho na. Wan nga ro pare, ikarik ngagsingsing pagkatakon. Jak kayat ti garamid iti basol apakay kulkulungak. Jak kayat ti biag ijay, pare. Ay, ure asino mo ta pare. Adaya nga min ti akin kayat iti biag iji o nagtipagbaludan. Awan pulos. Huston ti mano atawa na panangikarok tinaramid ko a basol iti pada katao, pare.
Uwen pare, pudno dayta. Adalay ta kada tayo amin. Nga aginggat kabailan tayo a kontrolan ti unget tayo. Nasken a kontrolan tayo. Ngem, ti makailawan tayo iti pada tayo a tao. Husto kay ti dayta, pare. Ala nga rod pare. Ragsakam ti panagruar mo iti pagbaludan. Tani, kadwa mo ti pamilyam. Mari puta, sapay kumata saan ka makaungat kanya ka. Singrekla kumati inutang mo, hindi na palabas pa'y abulan. Ha? Masapul ko nga minon. Igatang ko kuma itinotbook kan bagti anak ko. Amumutan, panagsisirek man ang dagiti ubeng. Unay kamatan, Mirna. Apay di mo urayin nga umayak agbayad iti balayo? Ha? Kunamot lang saan ka abayadan mo. Nalabas ka mo. Mari puta, ingkarim kanya kidi may kaimutang, abayada mo't lang iti sumaruno alawas. Gaputa saan ko paya masapol? Saan ka sining-singir? Wan, amok nga dakas ta nga inkarik. Ngam urayong kumamot Saan nakasta singir ka singir? Ne, kasano nga ibagam asingir, katita ka lang asingiran, saan aya? Nagadong ay bagbagam. Ala, urayong nga umayak agbayad iti balayo. Isipat ko di tarupam di sa nga ribo nga inutang ko. Nga lakit din. Oh, apay kasta ti lang nga managamit, bakit? Makabwisit talaga di babae. Di na maurayan amapan ko bayadan ti utang ko, di balay da? Ha? Sino ti bagbagam? Sino pa'y kuma? Ni Mirna Wan amok nga da utang ko kankwana. Ngam saan kumamatakas di Ultimo di igid ti kalsada, singsingiran na. Aha! Anya? Ay nalabos mo tinda di babaya. Kunamlan awan utang na. Adala pagbayad ko sa nga ribo, talagang isipat ko kankwana kung naktumat. Ay. Saan lang nga sipat puta? Ikusay mo. Ay, wan lakay. Sana nasaya ati kas di nga aramid na. Amok anak ka utang ak kunakmanan. Ngam saan masapol nga ibagbaga na igid ti kalsada. Bayan, numasabat ko na niya ikak iti pagnakman na. Ay na! Nagmayat laket aburaken ti rupa na dajay ababain aya. Ay, naimbag ko namta na kontrol ko pa'y ti ungat ko. Tano saan? Ay, mga noan niya pa'y tinaaramid ko kankwana. Isu lang nga ruden tinakautang, isu pa'y tinatangsita talaga? Ay, wen maray. Isu pa'y tinatangsit. Tsak lang nga ruden sining-singir iti aldaw nga inkarina. Tamok nga awan kwartana. Payman dayjay aputa, nagalas at talaga ti ugali na. Anya pa'y lang tinamnamaem ngay. Kat naginakardan ang agasawa. Ay, sa bagay, husto ka itirayta nga imbagam kumare. Nagpadada talaga nga agasawa. Nagpadada abayolente. Apay, isodalaeng, no kayat ko aburakam ti face da, kat aramidek, anya lakit din. Si kaamat Sophia bakla, manakibiyang kaunay. Apay, si kaya tinakautangak. Oy, saan asyak tinakautangam? Ngam saan anasaya at dayta nga inaramid mo kani Mirna, my friend? Sika tinakautang, ngam sika pa'y tinatangsit? Ay, ang mga nalipata makarkarwar lang nila kay kuya pagbaludan Anya? Kayat mo asawan? Gaputa karkarwar na, agbuteng akon, agbuteng kamin. Ukis ti saba? Tanangam dito pa nagsasaom no di mo kahit nga ipulong ka kinilakay ko. Kayat mo asawan. O sarem nilakay mo apamutbuteng kada kami? Kasta ka di? Ibagbagak laang. Salbag kidi, manakibiyang ka ngamin. Sa anak amabuteng kanilakay mo kunak tumit.
Saan aga po ta karkarwar na ijay pagbaludan? Siga dituyen? Burakak tupay tarupro payo. Anya? Saan anilakay mo ti karkarit mo? Puta Saan naga puta karkarwar na laeng kat kabutengan ti tattao? Palso dayta a panunot mo. Puta ka! Pare, no apamatan na dagiti babae, kat saan ka kumamatan na makibibiyang? Ay, isa na mabalin, pare. Isakit ko ti asawa ka. Isakit mo ti asawam, ta asawam kat nga rod. Ngam, saan ang mabalin? Nga uri iso ti nagbidot kat kanunungam latan. Amom lang nga rod nga iso ti nakautan. Ay, saan? Saan nga kasta-kasta na kita tattaw? Tay kakaiday ti pagnakmanda ko naktumay. Anya? Nalipatan dan sa amit akarurwar ko lang iti pagbalodan Kayat mo asawan? Agbuteng dakin ka? Gaputa karurwar mo lang iti pagbaludan? Ay mo na. Awan kabuteng ko naktumad, pare. Ay unay kan pare. Uray asino. Tutupak. Nusyak ti makaungan. Hay! Bonjing anyang, saan na kumamet ang makibiyang iti utang ni puta? No sana kasjay ti ugali na! Anya? Iso tinakautang, nga may sukit din tinatangsitan. Ang mga nun nalipatan, ma. Sika, bakla. Karurwar ko lang iti pagbalodan. Kasta gayam karkarwar mo gayam Anay ko. Natamaan ti ropa ka. Atoy pay. Ay, gusto na pangasim. Pangasim. Ipanpanakal mo karkarwar mo laeng. Kaya mo asawen, kat agbuteng kami kada kayo nga uray da kayo ti ayam iti bidot. Kugtaran ka akastoy. Anay ko. Kunam siguro, numabuteng kami keng ka. Anay. Sige, lumaban ka no talaga kamutlaeng. Syakit din ti mabuteng keng kan. Ay apaw, uray baklaak nga nakapimpintas. Tutupan ka kunak tumet. Anya. Karkarwar tarupam. Saan nagaputa karkarwar mo, kat agbuteng kami ken ka. Salbag ka! Ay na, makapakatawa maray. Adak lang iti tawa iti ngagkat katawa iti dinanog mo ti rupa ni Bunjing. Maruruda ka talaga. Iparo pa nameten. Aga po kano takarkarwar na kat agbuteng tayon. Dayta nga rod kahit. Manya nga taaya tinakabutbuteng kenkwana. Kati pa nakaibalod na ang ti luko Bonjing. Dimot nga rod lumaban. Ti awanan bain. Mabuteng ken ka. Makakatawa akman. Talaga abura ka matiro pa na. Aywan isukit din ti agsiga-siga dito lugar tayon. Ipanakal na, akarkarwar na laeng. Utot na. Husto laeng dayjay nga inaramid mo. Bareng isudakit di nga agasawa ti agbuteng. Ay, rumbang laeng. Maminsan pa nga agpalapalastog dayta, Bunjing agraman ti asawa na. Pagtimugak ida, kunak tumet. O anya puta, sa anak akita-kitaan iti pabangking dita. Kitkitaan ka aya? Kutsan mo? Ay, sana kasungsung-bata na kasta no di mo kayat. Pagbangkingak dahita ulom kunak tumet. Anya? Anya,
Imay kakadi dito'y tapno bot-bot nga na akarkarwar lang nila kay mo ije pagbaludan. Kasta ka di. Saan mo't kumare? Anya kalakit din ay. Ibaga mo no isutirantam nga imay ka dito'y. Itapay laeng burakakon day tarupam. Naguyong kamatang. Ay talaga, saan nagaputa karkarwar nila kay mo, da kayon ti siga ditoy. Kaya't yung ay parupa kada kami nga agbutang kami. Uhay! Lugit yu Nalabos kamatang agsasao kumare. Sa anak nga agsaway ti kastoy no sa anak kasta ti ugali yo. Nang runaken ka. Sika ti nakautang, ngam sika pa'y ti natangsit. Ibarsak ka ijay tikpang takitaam lang arud. Una yun pare. Nagaramid ka lang arudan iti pakais istorya dito lugar tayo. Anya kita dinanog ti baklan. Among pare. Bilibak mat iti day abakla ah. Talagang awan te kabutang na. Uray siya. Di nakakabutang. Nga uray karurar mo lang iti pagbaludan. Huwag nga rin pare. Dinanog na mo ilatan ti rupa kon. Nagbidot ka iti kanahin nga da iti panunod mo pare. Saan nagaputa karurar mo lang iti pagbaludan kit agbutang amin kan na tao. Pare. Oh, anya nga ita. Dakay nga gasawa ti nakababay na. Amumot a basol ti asawam. Iso ti nakautang. Iso ti natangsit. Ang kanunungan mati aramid na pare. Huwag pare. Naamiris ko abidot may magngagasawa. Saan nga umdas day tapamutbutang nyo iti tattao? Akagakgapom iti unag ti pagbaludan pare. Awan ti mabutang Nang runa, no amuda nga isuda ti husto. Sana ya. Ang mga kit di sikapay ti may ilawanan da. O di narigrigatan. Yan nakababain da ita pare. Ay, sana na maulit pa pare. Kinapudno na mababayin ako. Ay rumbag lang pare. Apay, saan ka mabain? Bakla pa'y kit din tinang danugan ka. Ay, nakababain pare. Wag, nakababain. Anyalakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay.